Gospođo, to vam je. Halo, čača, ajde, pusti me, ugužvi sam. Ajde, zovem te. Čija si brada? Da si? Što ima? Evo, malo uživam. Neka, jesi podijelio poklone? Pa nisam, ova većava me umela. Dobro, pusti većavu, jel? Jesi ti dobio neki poklon ove godine? Ništa. Niko ništa. Jel moguće, čovječe? Vidiš? Vidi, imam poklon za tebe. Dajem ti čaču. Čaču, samo ga nosi. Šta će meni tvoj čača? Čekaj, ne dobiješ samo čaču, dobiješ 7 dana u Međugorju, kamion mandarina iz Mostara, imam nekog deterđenta, to ti dam gratis, jel može? Ajde. A može on poklone da mi raznosi, da? Kako ne može, imamo farmu irvasa u Širokom, jel dogovoreno? Pa dogovor? Eto ga, imaš i 7 irvasa, svaka ti čast. Alo, čača, Jesse, slušaj, zvaće te čovjek s bradom. Nije, čekaj, čača, nisi me razumio.